Moti ba mu thobu dike tini spiritual library tu etaklo li ropo pakama lutako tato moko tau po sadu nui atagi ana siwada karo to ta khele le aba thwelo ta do na tato tapa na tato jene ne oena ka ba organization na ka ba karo to lo organizing around your purposes in it lo so baki yo ta suge patabu yo patai puero ta siblike na lo podo tamalu to sadu do tani nyai ne po ba karo to pata upu ye pata tu uwe to ne lo organizing around your purposes lo retane kuta do suike po do pata mate pa mo altito pri o pralo ta tu do kaleta balo basa udo ta po mi balu le ta le to wo betini masalo sui vale krisami khudke pa yo amen ni sosi tamita to ni mera be me speech to ni krabata deni o le tide ta pi to pune lo luka sadu je sobota si kholo akutani do ta le speech to ni na le tino le a copione ta pi to lo li ne away ne ta pi to ne po pakwi te pakwi do speech loga ta pi se kone te pawe lo witani ne hidika we ta do le ba to Josh Whitefield ko John Wesley lo ale Josh Whitefield ne le ni kia sikho ane awesite telota da pine ke ka seto ne site telota ayu oera takala ko ka toble do awene tani site telota ayu to see the awesite telota ne pale na huba oda tu lelo ta lelo ne ole 1 million pasake awesite telota wida aweto do tale akaro thawe kutane do awe tiwi de akobione ne ta khele ne tapu thweto ikhiba me John Wesley ne awe me pale site telota do awe karo tho ta upo ni akobione ne ata to ata mula ti pa uwe to leta ne kutara pe awe tiwi lo chine ne awe Methodist Church ne uto weda ine lo akutani ane da pata pita ma puni lo pakaba udo ta karo to na structure kabione ta tuto amupwa le kremita dile ne kaba uweda ine lo awayone ne ta upo structure ne weda yeka the 5 kinds of churches ta upo structure no ni mera soul winning churches de palo akobione lidero kamani tatamu ogone wete pane structure weda akobione hita tu lo de pa solo tamabu mato de pa do akobione turbo tamabu mato de pa for soul winning awareness structure for soul winning church lord a structure chikara kane takale ba tale koplo ba taupu experiencing God no akobione ne mile butu mayu arbogore na koda tatu sutage tu potawa tu kuta kutu pita nyon nata awi ma suto awene ta potrononi structure tadi ne kuta ne kuetra da mati de pale besi tetelo tale ka tohu towe po ata de pale no the ta po structure ta karakane hipokopo tapa putako taupo family reunion church taupo no ne kopione ura tare taklele ko tako odako keke da tilo tako ta da relo mulo tako ta da tagane heso ta o da butuba yo da katotako relo tako ta and away ne family reunion church structure we
that output no structure ni mera classroom church structure la akobya ni ne wete tu luda the wete uda classroom shele pata pago pata sago pomu go tamalu lisosi tanwi ba tanwi ada ni pa pora o shele no this is the kind of social conscience church structure no the output no ne the akobya ne ta umukru ataluba takota ke tadi taya takemi haplo tatui tasi do klusi tamase lu shene paba koma ke lu ba shene taupo oro structure wete pane organize the structure to ine lo de tagi agatakane tagi mo po jemi le kru kru taupo ta hu tagi 5 major para church movement ko bione ne mum satine Odo parachurch movement no we je ka ter kane ter le poapato mutama toto ki le you renew movement akobiane ne poapato mushene ne akobiane do kamata ko tale ta opo nyapo ko tu sutage kamike pa to de pa no we shene mawe tare ta kle we ne ko da le poapato mutama toto ta hutage da chikara kane mera tu eta klo ta Luta Hutage, the discipleships, spiritual formation movement, a copy of Tadicate or Poly a playable here that Tatulo, a copy on a playable Tatulu, Chi, Ocean, Pamarica, but he let a courtesy chi seed in Sajane Una. Let's see the kind of data the worship renewal movement. Or tabu tabani dito katoto ke woni le tatuita sa no tahuta gesane le chikane kera le church group movement away on in church group movement in tau pu kodu togo pakaba madi le kwa he tatu lucian we Donald McGraven Peter Wagner Elmer Town Win Anson no the seminary tharadu sutapa no with the party my way church group movement the way church group institutes away lepale maluda Fuller Theological Seminary away church group movement church group institute lo the shikane de tedale Garusita putra takukia tahutaga the small group pastor K akabianine taupune uda garusi potepa the wete kahukia lo tadi pataputo di tau putra ike kwake pataputo ya poyangi chuishane wete uda a small group movement presented it to put ne karakaro da buya bayo mabu mato he ma karakaro to da sit of the mata takuso dini to the pa ueda the way ne pagdele church movement no the le chitakane away here the organizing around your purpose he kana tao po dito kama po dito kama Huma po baluta, keeping your church balanced. No, akuda ni ane da tao po ni atitu mi tele ta kadi mi de kone ta kele ni ka ba kuba po lo awo ni awe na ka ba keeping your church balanced. No na ka ba hika awe kuda ni awe te da le tao po ni ka ba ro a cycle si ane ta karo no tao po ni le a clear ka pa ni community with them a copy on a crowd commercial community and in the Kamania Tareta Clele awake with the Batakota dot can be for Gomule a hair Batakota community and in me or a copy on a web seminary for a community and a she Jogo or no Jogo Shen no always in the community you any winning about you get all the crowd come le care about le True anyabu to say anyabu ma congregation tau pupu members no member with them okay mature with them core na ba karo je su kata to say din is away on in the movement le ka ba ma organizing with a life development process ne ka ba u na tau pu nya bu ne ka ba du to ta pa ta du to ta pa ne no yan le so la
no yone ne ka ba to lo le ke tinya na po li so si ta tu ita se tau po ta meta tau po ta tu we se noi le noi a po ko ne we ne na ka ba le su committed to membership le ta tinya pu ne na ta u po we ne pa ri ga lui te ne no di do pa lu kwe baseball tu ne na ba kwit bo ko de wa mi kwina bo na ba to re na ba khoi we ne se ne ya ne mi khoi pa de le lui kha ne we ne game no pu ta ne da de da le noi growing serving the sharing de fa ine lo no yin ne ka ba du to le ta tinya ta u po ta tinya li so si the commitment ka ba me su church lo growing on in he a ka bia ne ka du to le ta tinya na pe ta ku se the commitment to maturity lo ya li chi ka ne we te da le ne ka ba du to serving ne ka ba du to le ta ma yo ta ma ta u po ta pi ta ma the commitment to the ministry lo ka me ta ma yo ta le ta ya li chi ka ne sharing lui pe to sharing ani o ne ka du to ke le ta no lo ka sa yo a ka li ka ta do na commitment ni me ra le da committed to mission na ka ba blue lo ta le ta mission ta ma go do ta pa to ni o do ta tu lo noi o ne ka pya ne 100 level ta tu lo ko growing o ne 200 level serving o ne 300 level the mission o ne 400 level ta ma lo ti de pa ni o we da lo wo da ne da pe yo ne we ne di ta go o to ne no cycle of commitment ne we ne community we must shoot the crowd must the congregation that committed with it to the core ne pale o le ministry nya pu yuata manya pale hilota no tao putara kwata this pa ine lo moksa suike we ko di ko no ade ke khuyata suwe Pataboy sosi yo basa patao po ine le pa ba organize yo ka ba ka ro di to do ka du tho do ka u tho pa to tho go tao po do community we me da pa le ka sa yo hi pa lo do pa crowd me pa congregation me pa committed me ta pa ko ti pa me ke me tan no le tao po ta du tho so wa so wo ke ti do ke ti ka ro do pa po do ku ta do ma ta ku ta ke ti ni ma so do su pa le krisa mi ko ke pa yo amen